بعد الفيديو ده كلنا هنقول الحمد لله. لما بنشوف وقتها بنعرف ان ربنا انعم علينا بنعم كتير قوي في حياتنا، تستاهل ان احنا نفضل نشكره في كل وقت نقعد نقول الحمد لله على كل شيء، ونشكر ربنا على كل نعمة انعم علينا بيها، لان احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا احسن من غيرنا مليون مرة. طالما انت قادر تقوم وتعمل نفسك يعني حاجتك بنفسك، احمد ربنا على النعمة دي. قادر ان انت تصحى تفتح عينك وتشوف حلاوة الدنيا، احمد ربنا على النعمة دي. قادر اول ما تقوم كده تستنشق ريحة الهوا، لان في ناس محرومة انها تستنشق، محرومة انها تتذوق. فنقول الحمد لله على كل شيء. قادر تسمع الحمد لله، تشوف الحمد لله، تمسك الحاجة بإيديك الحمد لله. وده يعلمنا ان احنا ما نستغلش يعني النعم اللي انعم علينا بيها ربنا دي في الغلط. بالعكس، نستغل كل نعمة ربنا انعم علينا بيها، اذا كانت في جسمنا او في حياتنا في فعل الخير. ربنا ما ادكش ايد علشان تهين في خلق الله او تيجي على مراتك وتضربها، اداك الايد دي علشان تشتغل بيها، علشان تقدر تتوضى، علشان تقدر تعمل اي حاجة انت نفسك فيها، فدي نعمة. فما ينفعش ان احنا نستغل نعم ربنا في الحاجات الغلط. يعني شايفين الولد بجد ربنا يحميه الحمد لله قد ايه راضي وبيتعامل عادي. فحرفيا دي حاجة جميلة، انك ترضى دي حاجة جميلة قوي. الرضا بالمكتوب واللي ربنا كتبهولك في حياتك لازم نرضى بيه. انا بشوف ان مهما كانت حياة البني ادم صعبة، مش ده معناه ان ربنا ما بيحبكش، لا. ربنا اذا احب عبد ابتلاه، وربنا ما بيعملش لحد فينا حاجة وحشة. كل حاجة من ربنا هي خير، والله العظيم هتكتشفوا ده بعدين، متستعجلوش. اللي بقى التفاهات بقى اللي تبعد عن حبيبها، اللي تفشكل خطوبتها، اللي تنفصل عن جوزها، تيجي في الاخر تقول ليه يا رب، ليه 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 ليه. بعد كده تكتشف ان ربنا ما بعدهوش عنها غير علشان خير، وعلشان شاف قد ايه ان الانسان ده غير مستحق بيها. بعدها بنحمد ربنا ونقول الحمد لله انك نجدتني. فبجد انا دايما عندي يقين في الله، وبثق في حكم ربنا ليا جدا وبترتيباته. ودايما اي حاجة بتجيلي حتى لو حاجة وحشة باخدها بابتسامة واقول الحمد لله، والله العظيم. يعني برضى بالمكتوب حتى والله لو كانت حاجة وحشة، لاني بشوف ان ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. هو ممكن احنا حب يفوقنا بس بطريقة كانت بالنسبة لنا وحشة، بس هي مش وحشة. فاهمين قصدي؟ الولد زي العسل، ربنا يحميه ويزيده قناعة. मीडिया के हिसाब से आप सभी को बता रहा हूँ। और दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को बहुत शेयर करना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और मैं तो आपको हमेशा यही कहता हूँ कि कभी लाइफ में डिमोटिवेट मत हुए, अपने लाइफ में बहुत अच्छे रहे, शानदार, और खुद का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके। लोग राज लोग